Congo igiye gucibwamo ibice bibiri. Ndabasuhuje mwese bakunzi ba Jado Max TV. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru iri kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru, haba ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Ni inkuru ivuga ko rero igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gishobora gucibwamo ibihugu bibiri cyangwa se ibice bibiri, aho igice kimwe kizaba kiyobowe na leta ya Kinshasa nk'uko ariyo iyoboye igihugu ubu, naho ikindi gice kikaba kiyobowe n'inyeshyamba za AFC M23. Iyo nkuru yatangiye kugarukwaho ahanini bitewe n'uko muri iyi minsi umutwe wa M23 umaze igihe kirenga umwaka ugenzura umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibintu bisa naho byasubiye ku murongo, umutekano ukaba usesuye muri ibi bice byose ingabo za AFC M23 zigenzura, ku buryo abatuye utu duce benshi bashyigikiye ko aho AFC M23 igenzura haba igihugu cyigenga, kuko bashinja leta ya Tshisekedi kubahohotera mu gihe bari bakihagenzura kandi ari bo bakabaye babarindira umutekano. Iyo ni impamvu ya mbere. Ikindi abasenguzi bashingiraho bavuga ko iki gihugu gishobora gucikamo ibice bibiri, ni uko hari ibiganiro biri hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na M23, aho bari kuganira uko habaho guhererekanya imfungwa ku mpande zombi, ubwo ni ku ruhande rwa leta ya Congo ndetse n'uruhande rwa M23. Abasenguzi rero n'abakurikiranira hafi politiki yo mu karere baribaza bati ese ko M23 nirekura imfungwa za leta ya Congo zizajya Kinshasa, none leta yo nirekura imfungwa za M23 zizajyayo, ko n'ubundi ari abaturage ba Congo? Ese ibi ntibivuze ko nibabohereza M23 Goma bazabanzuye ko ubwo Goma n'ibindi bice byose bigenzurwa na M23 byabaye ibihugu kwabyo bitari mu bubasha bwa Kinshasa mu kubigenzura? Iyi nayo n'indi mpamvu abasesenguzi bashingiraho. Indi mpamvu rero nayo iri gushingirwaho kuri uko gucikamo kabiri kwa Congo, ni impamvu ivuga ko M23 yamaze gushyiraho ingabo na polisi mu bice byose igenzura, ndetse ikaba yaramaze no kubaka inzego z'ubuyobozi mu bice byose igenzura, uhereye kuri ba Nyumbakumi kugeza kuri ba guverineri b'intara uyu mutwe w'inyeshyamba uyobora. Ndetse bikaba bitaranarangiriye aho, ahubwo ubu ikaba iri gukora formasiyo y'abakadazi 95. Abakadazi, iyo tuvuze abakadazi ni nk'abarwanashyaka cyangwa se abayobozi b'uwo mutwe bagiye kuyifasha gukomeza kuyobora mu nzego zitandukanye. Aya mahugurwa rero y'abakadazi yiswe ubuyobozi bora, tugenekereje mu Kinyarwanda ushobora kuvuga ngo ni ubuyobozi bwiza. Urumva nyine ni umutwe uri kugenda wubaka inzego zose ku buryo bavuga ati ejo n'ejo bundi tuzaba dukeneye abandi bayobozi bisumbuye ku bo dufite, niyo mpamvu tugomba gutegura itsinda ry'abayobozi bazadufasha kuyobora iki gice dufite cyangwa se iki gihugu mu gihe cyaba cyamaze kuba igihugu. Impamvu ya nyuma iri gushimangira ko rero igihugu cya Congo gishobora gucibwamo ibihugu bibiri ni uruzinduko rw'umuyobozi mushya wa MONUSCO akaba n'intumwa yihariye ya ONU yagiriye i Goma, Bwana James Swan, aho yakiriwe n'abayobozi ba AFC M23 akanabanza gutererwa kashe y'abinjira n'abasohoka i Goma, kandi nyine aha hakaba hayoborwa na M23. Urumva umuyobozi w'umuryango w'abibumbye wa MONUSCO, ariko by'umwihariko akaba n'intumwa y'umuryango w'abibumbye, yageze i Goma kuri 24 z'ukwezi kwa kane, abanza no gutererwa kashe, yaterwa kashe y'abinjira n'abasohoka. Ubwo rero abantu bakibaza bati se kashe y'abinjira n'abasohoka aho Goma si igice ukwacyo gisigaye kigenzura uko abantu binjira mu gihugu n'uko basohokamo, ku buryo n'umuyobozi nk'uyu ukomeye kugira ngo yinjire mu gihugu amanze yatererwa kashe muri passport? Iyo nayo n'indi mpamvu abantu bari kugenderaho, kuko abantu nyine bibajije byinshi kuri iki kintu cyabaye hasi kuri iyi sinye yabaye. Ikindi gikomeye nyine kuri uyu muyobozi ni uko yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba M23, ariko akaba yaraje aherekejwe na convoy ya AFC M23 ndetse n'abasirikari ba MONUSCO bakeya. Ariko abasirikari ba MONUSCO murabizi ko bambuwe intwaro, ntago bafite intwaro, ni ukuvuga ngo umutekano wose wari ucunzwe n'igisirikare cya M23. Kandi si ibyo gusa rero, uyu muyobozi yanaraye yakiriwe muri hoteli Serena cyangwa se na hoteli iri Goma, imwe muri hoteli nziza ziri Goma, ariko
nk'aho ibyo bidahagije ibiganiro byagomba gukomeza, yanze gutaha wenda ngo asubire Kinshasa aho yaturutse, aravuga ati oya ndarara i Goma. Yaje kurara i Goma rero muri iyo hoteli Serena Hotel niyo yarayemo, arara acungiwe umutekano n'abasirikare ba M23. Nk'aho ibyo bidahagije ntabwo yagiye mu birindiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye cyangwa se muri bezi y'umuryango w'abibumbye, oya we yaraye mu gice kigenzurwa na M23, ndetse by'umwihariko muri hoteli y'abasivile. Urumva ntabwo iba ifite umutekano uhagije, nta basirikare bayirimo, ariko yari yizeye umutekano waho aba ariho arara. Ibyo nabyo bikibazwa, ese umutekano wa hariya hantu usigaye wizeye ku rugero rw'uko umuntu uhagarariye umuryango w'abibumbye cyangwa se intumwa y'umuryango w'abibumbye ashaka kurara akumva ameze neza atuje kandi yizeye umutekano? Icyo nacyo ari ikintu abantu bari kwibaza ku bijyanye n'umutekano wa AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Inkuru zo ni nyinshi abantu bagenda bavuga rero. Murabizi ko Tshisekedi yafungiye Goma ndetse n'ibya bice byose M23 igenzura amabanki. Ni ukuvuga ngo yabafungiye amafaranga ku buryo nyine batabasha gukoresha amabanki. Ibi nabyo bishobora gutuma cyangwa se kwenyegeza umuriro cyangwa se gufuringa umuriro, bigatuma M23 nayo ivuga ati rero n'ubundi ibyinshi turabifite, twashyize inzego zacu z'ubuyobozi, twashizeho igisirikare cyacu, dushyiraho igipolisi cyacu, dufite abinjira n'abasohoka ku buryo bagenzurwa, tugiye gushyiraho n'ifaranga ryacu. Nimba leta ya Kinshasa yaranze kudufungurira amabanki, twe tugiye gushyiraho amafaranga yacu twikontororera, tumenye ko tuzayakoresha. Icyo gihe rero ibyo igihugu gikeneye byose baba bamaze kubyuzuza, basigaye kubona idarapo. Kugeza cyakoze idarapo risanzwe rya leta ya Kongo, haracyakoreshwa indi mbabazi z'igihugu ya Kongo, ariko bimwe mu byasunikira M23 gushaka ubwigenge bw'igihugu bw'agace bayoboka akaba igihugu cyabo n'ibyo birimo. Rero izo ni zimwe mu mpamvu zigaragaza ko iki gihugu cya Kongo gishobora gucika mu bice bibiri. Nimba nawe hari uko ubyumva, nimba ubishigikiye ko M23 yagenzura ibi bice byayo ariko mu buryo bwo kuba ari igihugu, wabitubwira muri comment. Nimba ubona nyine hari umusaruro byazatanga cyangwa se ukabona ko mu by'ukuri bidakwiye, byandike muri comment, ubundi tugumye tubane no mu biganiro byacu bitandukanye.